Саламатсыңарбы балдар? Силер менен биз бүгүн улуу дастандар жана дастанчылар деген темада сабагыбызды баштайбыз. Биздин максат улуу дастандар жана аны айтуучулар жөнүндө маалымат алуу менен бирге музыка менен адабияттын байланышын бекемдейбиз. Улуттук музыканы түшүнүп, баалай билүүгө, эпос аркылуу ата мекенди сүйүүгө, ыймандуулукка тарбиялоо жана манас айтуу жөнүндө өндүүлүктү ачууга умтулуу. Эмесе балдар, бүгүнкү сабакта улуу дастандар, башкача айтканда, манас, семетей, сейтек дастандары жана аларды айткан улуу дастанчылар менен таанышабыз. Дастан деген эмне? Элдин жашоо турмушун, тарыхын чагылдырган музыкалык жанрдын бир түрү. Улуу дастан деп эсептелген манас эпосу кыргыз элинен басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма. Эпоста элдик арман, кошок, угузу, жар чакыруу, керес, санат, насыят, макал, лакап жана башкалар бар. Улуу эпос манас, семетей, сейтек деген 3 бөлүмдөн турат. Манас эпосунда кыргыз элинин үрп-адаты, каада салты, чарбасы, жоокердик турмушу кеңири баяндалган. Манас эпосунун негизги идеясы чабылып чачылган уруулардын башын кошуп, элди четки жоодон коргоо, көз каранды эместигин сактоо. Ал эми семетей эпосунда ата мекенге болгон сүйүүсү, чет элдик баскынчылар менен күрөшөт жана өз мекенин саткан чыккынчылар менен кармашат. Акыркы бөлүгү сейтек эпосу. Сейтек баскынчылардан өз элин коргогон жана адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн тайманбас баатыр. Дастанчы деген эмне? Дастанчы комуздун коштоосу менен аткарган төкмө акындар жана аткаруучулар. Улуу дастандарды жомокчулар, айтуучулар, манасчылар, дастанчылар улап, урпактан урпакка сактап келишкен. Кыргыз элинин улуу дастанчылары Сагынбай Орозбаков, Саякбай Каралаев, Жусуп Мамай, Уркаш Мамбеталиев өз аткаруучулук чыгармачылыгы аркылуу эпосту поэтикалык жактан да, музыкалык жактан да байытып келишкен. Көңілі жаман бөлініп, ошондо көзүнүн жашы төгүлүп, казгалдак деген кайрангыш, кайрылбай учкан табадан, коркуп тура турар, ошо ардынан гана чыккан бабам, ай караңгы үркелеп, жинемине болот, артка калса тайторо, Adamay dünyemine bollate, oşo gezde cennetin göğül bölünüp, gözünün yaşı tövülüp, kararına hayran göz, kamçı boyu yaş getip, önüne mündü hayran göz, cinenden bölük bölük yaş getip, kayranmama dölgünde, kakırdan kalgan sandine, abı kögübü şaltaram, geçi kamçıga çenne bölgünde, adayları da yökünü, mayla gelgen emez bir, geldim çiğnim büyük, Belgenin dündürmüşsün, bir yere piyetip, belgenin beytanay, hava gelgen emmesi, beldem çinnin büyüğüne, bekbekip döndürüğünü, çınırıvalı pırkıravay, kurçu bozun buru dedi, çingekin atırma dürüsün dedi, oşondan atardı kırat dur dedi, kapra kırasa gözgen yüzündek, karra baskan taytoru, kaydekeni billimbek, belgünü canlılı, birinin türlüğün ölgünde, hatalandığından başar, aksa kaldığına vakem, atana vergen mahalleli, as insanlar gelgende, 60 kat ol deli, uşu yıl soyuldu, 66 yıl deli, binne var hep, ünlü alıp karasa, karkamanın kalasa, görüngende göründüm, görünbese gök bunlar, göz tumanda bölüngen, toza olgan uçukta, tomuraygan tumsukta, geden çekirdin yolunda, oşanda bellince tattay taraf, kaşarın altını, senin altına salından. Oğuztumu şahsi taytorun yemin aydan cübüldü de boşun böcengen, çirkin çımınla öyle candan cübüldü. Karan atın gözüne yemin alçığına boydaş gettin.
Cigibin tap köylüp giyelek, beş ordunun en erkenin billelek, elik beni kalkın dep, elinip yürügen kapır dep, yolumun kanıma vavat ep, yol üstüne sürretip bugün kurmandık Çalatı, atanın görün alakça, bugün gömü beylesem, kadate, adama kalakatayı, kalan göz, karşında ben de kalkan öte, ağırtay bolğan ağam çekal dedi bugün, bugün akadırgana koçukuk toyum, öteğim, çavam dep yeligip, adam kalkanın kana öte, ayağın kızın köse tünüşünde yeken dep, atandın görün alakçı, şundan yekendim Hayran cennin kanlı kek Mummoşoldun enneken Hayra tartıp dürünü Çığırırın nimmerip Çın gözüne düverip Çın ravıyla peytamay Çından dürü sandele Yomotik doğuşoldu Hatta varmaz dele Mummoşoldu taytoru Atandın görüdüye Tulfarlığı görünüp Tuldağan dağarra gel Tustuşundan bölünüp Tuyatıyken tuyağa Gemir bolu boyulup Mummoşoldu taytoru Gidin çevirdin boyunda Geliyor da canlı var Oşunun arap durursan o şobez 30 buğdan sonunda Atandın görüdüye Göğülü önüne Göğcalerdin navağa Göp görünüye torunu Kafay sürüp algan görünet Onconda on kuvatın Onu köbiyem tötölüp Mummoşoldu karasan Onconda tup karandı Onu küçoru cetelep Mummoşoldu mamazlan Görüngünde görünüp Göründe sözünüde Kız kartoday görünüp Adamdın görünüp Aslan benim çelgerinden Giriyorsun göründür Ayın benim günümdün Giriyorsun göründür Hayaldımda buluttum Salkınımla bütkensip Ağırlar kankap çaldım Halkınımla bütünde Kıymılda çağıra gel Kızı talakan koro Gülünü kadınımla tüttüde Kıksıra menden cavıllap Kıksıram barasa Kırgıl başlıp karasa Kıykırığı taşlara Kımba tavanda kaygan Kıykırıklı salıptır Özün gülgün kanmamaz Adam koşuna sürüp alıptır Bıyırgarın karasa Haytara vangat bindip Taralasın at mingen Tanrıcar karşım giyge Tüpüğü yok ayzalap Yanana canlan kılıç paylangan Altın aylar çok oldu Peşindeki azızgandın yalgızda Talak kılgan butarın Taş taklı tay kurtarın Ülbüğün yerden kavuşkan Alökerin kongur vay Tozlu gelgen gezinde Atımın kıtay tangalday Şurotağın vardan taş Kuntunganın aralaş Tınbayan tay tanışkan Azızgandın almamet Katar sürüp alıptır Bıyırcağın karasa Öğröpü son giyip Kıvırasın at mingen Karantırsın canaka Kırgızdardın kırana Kambalsaydın çuvağa Alısın adamlar yetmegen Aslan çişi yötmegen Artı verilen bukağa Aşkı kırık bul süren Salıbı yiyip çuvaken Oşo sürüp alıptır Mummoşan göründe Ayran cenem dolundum Göğümün bölündüm Gözün yaşı tövüldüm Oşo ödeyeceksin eken Vurmuşsun tartalmay Gözün yaşın artalmay Emi çımır rüvelemine Çırkıra Eneken bozdum ve de turdum Bokrap bak işte